Haino hai khari thangkha Udaipur hangkor jail ni te Khoroksa Assami sangrong sal horo Udaipur COVID care center ni khari thangkha Pintu Das mungoi o Assami salsa sakang no lai thangne sang salo corona bemar manjangmani Yakulo Udaipur jail ni Khoroksa dok Assami rok no Udaipur COVID care center o talangjangmani borok no phiaba sangrong sal horo haino hai police ni muruk mungno yasima phunugoi tailam ni grill subai khari thangkha o Assami Haino hai sangrong sal horo khari thangkha Udaipur hangkor jail ni te Khoroksa Assami sangrong sal horo Udaipur COVID care center ni tailam ni grill subai khari thangkha Pintu Das mungoi o Assami kharmani ter man kheno sangrong sal horni simi phasal phungjora amse gnangi bono naituk mungo ongkhorjak police phiaba kaise thayo manlia bono Udaipur bukhak steni police oro sathai klayo laithangni 28 July salmario Udaipur district jail ni joto Assami te jail staff rokno antigen test khlaijak mani test khlaimani Yakulo Khoroksa dok Assami te Khorokni jail staff rokni phaikha positive report obni Yakulo srangsal sanja jorawo borokni kaham Sakham ni bagai krak naini thangni bisingtei borokno Udaipurni Gokulpur panchayat raj training center ro rohorjak mani phiaba horsani Yakulo no sangrong sal horo Udaipur COVID care center ni tailam ni grade subai khari thangkha Pintu Das mungoi Khoroksa Assami kharmani ter mankheno sangrong sal horni simi phasal phungjora amche gnangai bono naithuk mungo ongkhorkha police phiaba kaise thayo manlia bono Udaipur bukhak steni police কিছু মানে কালকে রাতে আর কি একজন আসামি মানে পরশুদিন ওরা আসছিল তো কালকে রাতেই ওরা ওদের মধ্যেই একজন পালিয়ে গেছে আর কি কি করে পালিয়ে গেল সেটা তো ঠিক বুঝতে পারছি না সব সিকিউরিটি ছিল পিন্টু দাস ওরা কি সংশোধনাগার থেকে হ্যাঁ পরশুদিন এসেছিল ওদের 16 জনেরই COVID-19 পজিটিভ ছিল ওদের মধ্যে কালকেই একজন রাতে খাবার দেওয়া হয়েছে তারপরে হঠাৎ করে শুনছি যে একজন নেই যে পালিয়ে গেছে ওনার নামটা কি পিন্টু দাস Udaipur ni simi rajik ni kokthom Chini Khorang